anyitiro ni undu wa masira mare mari ma Ekeza Sacco na ore matakiwe ni ati client ni akoretwa aribite mbeca na ni akoretwa betwe a clean bill of health ndo metagwa Commission of Cooperatives to ni akoretwe acoketie na kariba mbeca gwi Sacco iria yaguraga migunda iria itagwa Ekeza Sacco na koguo the fact ni ati korwo kwina mundu wina claim wi client claim is yake no it can only lie gwi Sacco na Sacco niyo ina properties cia member arĩa matakire mararigwo tondu ni akoretwo aribite a member aingi muno na magacokerua mbeca ciao Kinyere riu ni mwiritwo ni thitango iriku Kinyeru tutioiritwo ni thitango iriku itumite anyitwe no tugieterere kwirwo ni thitango iriku tugieterere mundu egwitwa investigating officer au megotini oke atwire thitango iria tugukorwo tukithitangwa nacio itutirata tore igotini muthenya wa muthi tondu ni urakena mathana muno matirukite no ni njuno nginya gatore igotini muthenya wa rucio na no katurakibarerio tugagika muthenya wa rucio client waku video ni ile augire ni arona ta hena hoteti yes maundu maya ona ungicuthie ungigiria kumarora no wone kwina hoteti wivo gwicira ndo maundu maria mekikire Kiambu ndiria gwaceretwo ni ageni ni wakionire negene riria riariku na no nginya kore ni ritumite agituike ati ni aranyitwa tondu korwa kwina kitumi kiganu kingituma anyitwe tiki kimarauga tondu mbeca cia a member ni ciaribirwe ni mundu egwitwa Ekeza Sacco ni ciaribirwe commissioner na o acio maranyitana ni moya ati kwina certificate of clearance ibianitwe ni commissioner ati the Sacco is no longer demanding anything from the client koguo no nginya kore kwina hoteti behind it thank you na mbere gutiri na hamu o yothe ati bururi wa Kenya no ukorwo gwatine wa kuremererwo ni kuriha magoti na maria maugumeire uyu ni uge wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto hingo ya mucemanio na anyiti itemi thiini wa honge cia thirikari mwena wa Naivasha. Ruto ugite ati ni mahotete gukorwo makiamukira ngombo na iria ciramahotithia kuriha mathire maria no nginyagia makorwo makirihwo mwaka uyu na ningi ni megutigirira ati utire na thiri gukorwo ugitengeria thirikari ya Kenya Kwanza. Ruto augite itanya na kunyihanyihia mathire na gutigirira ati a Kenya ingi ni mariha igoti niguo bururi uhote kwirugamia kibesha. I have already told you that the amount we actually received as people who are interested in our Eurobond is not 1.4. It is actually $6 billion, $6.2 billion. But we chose to take $1.5 billion because that is the amount that we need at the moment to plug in and to reduce the exposure that we have as a country. It is our commitment that we are going to be prudent in any borrowing that we engage in as a government, and our overall strategy is to reduce our debt stock, enhance our local revenue raising measures, and to reduce our expenditure so that we live within our means. Nayo bodi iria irugamagirira aini guku bururi-ini na iria yoikaine ta Kekobo ni orotete kambuni ithatu iria cionganagia mbeca handu-ini ha aini na gucoka kumariha na nicio MCSK, Camp na Prisk iria yugite ati ni ikoretwo ikiongania mbeca nyingi cia aini no makamariha mbeca cia igoto undu uria riu utabatie gukorwo kihanika. Na riu bodi ino ni uritie kamiti ya kuhurana na ungumania ya EACC na ruhonge rwa uthuthuria rwa DCI uthuthuria kuria mbeca cia aini cikoretwo cigithie. Mwaka muhituku kambuni ici ithatu ni ciaugire ati ni cirogotete ciringi milioni 249 na hari mbeca ici ciothe aini marihitwo tu ciringi milioni 21. Na yale ambayo tumezungumzia kama bodi ni kujaribu kufanya uchunguzi na kujua ni pesa kiasi gani ambayo ilikusanywa, na tumepata kwa stakabadhi ambazo zilileta vitabu vya urasibu yaliyoletwa na CMOs. CMOs ni zile vyama ama taasisi ambayo tumewapatia
leseni ya kukusanya pesa za wanamuziki. Pesa zote ambazo zimepatikana zilikusanyika ni milioni 249. Lakini cha kusikitisha, kwa milioni 249 zile pesa ambazo wamepata wanamuziki ni milioni 21 peke yake kwa vikundi vyote vitatu vyama. Na tumefanya uchunguzi wa kindani. Hizi vyama ni Prisk, kuna chama cha Camp na kuna Music Copyright. Hizi vyama tatu vyote vilituletea vitabu vyao. Tumekagua vitabu, Prisk ikipata milioni 61, na kwa pesa ambazo walikusa milioni 61 tayari wamepeana milioni 7. Zingine zilikwenda kwa mishahara. Na Camp walipata milioni 52, na zile walizokupeana kwa wasanii ni 6%, walipeana milioni 10. Tatu vimekuwa gharama kwa wasanii, kwa sababu ni pesa ya wasanii ndio wanajilipa mishahara na malimpikizi yao. Kwa hivyo tunataka kutangaza, tumeanza utaratibu ya kuweza kuhama kutoka kwa vyama vitatu ya kusimamia ukusanyaji wa pesa ya wasanii, tutengeneze chama kimoja ambacho kitasimamiwa. Serikali itakuweko ndani, wasanii watakuweko ndani, na washikaji dau wote watashirikiana kusimamia pesa zao. Tugithii na mbere nao aikari itura ria Riuki gicigo-ini kia ubunge gia Githunguri riu ni matabanetie mururungano makimenereria guthuka gwa barabara ya kilomita 7 iria riu marutire mukana wa kumihinga kaimana angikorwo makinya ma naihenya ma kumithondeka matigukorwo makiambiriria. Maugite ati gwa kahinda gaka ndikoretwo ikimateithia na njira o yothe na ikoretwo igitheraria mihango yao ya oro muthenya undu umwe na kuhingwo gwa biacara ciao. Nĩ mũrũrũngano ũrĩa ũtabanĩtio nĩ aikari a Riuki icigo-inĩ kia ũmbunge gia Githunguri makimenereria gũthũka gwa barabara ya kuma Riuki gũthiĩ Kino ĩrĩa nĩ ya kilomita 7. Jane Wanyoike ũrĩa ũteithĩrĩirio nĩ arũrũngani aya agĩthiĩ thibitarĩ kũheo mwana agĩcora mbica ya mamwe ma mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera hĩndĩ ĩrĩa marabatara motungata ma naihenya. Nilikuwa naelekea kwa Michael Health Center yenye iko karibu, nienda nikajifungulia huko. Nikaenda nikapata masida mengi sana kwa barabara juu nilikuwa naenda nikijaribu kutembea na anguka. Nikapatana na wamama na watu wengine wakiwa kwa maandamano, wakasema huyu mama lazima apate haki yake. Sisi si mbaya sana, hata kwa saa hii naumia mwili juu nimeanguka na ninaambiwa nimembeba mapacha. Sasa nasidwa nitaenda kujifungua nje. Kuremo kumeria magetha mao, ngari cia thukuru kuremo kuingira barabara ino kumana na guthuka kwayo ni mamwe ma mathina maria makoretwo makigerera. Guku ona ungita ndagitari wa ng'ombe ni agũikara muno angigakinya nginya ona ng'ombe ni teire muruki tuturaga twiragirwo ati ni gekirwo rami. Nie ngiciarwo ndakorire aguka witu makiaria uhoro wa rami ino, aguka witu magikua no mararia uhoro wa rami ino. Ni undu marauga ucungiririe kuhingwo gwa biacara nyingi iria iri mikire-ini ya barabara ino ni undu wa rukungu. Na urore itura riri ritikuraga ni undu wa barabara ino, ungiambata uguo nginya riu ugikinya Ikinu ni ukuona Ikinu ni gukuru, no guku tutauni tutu twitu tutingikura tondu barabara ino ni njuru uru muno. Koguo na ungihingura biacara ta riu haha rukungu ruria rugukora nduru waruona. Makimenereria mũmbunge wao ni kwaga kuhingia ciiraniro cia kumathondekera barabara ino, marutite mukana wa kumihinga kiumia giukite angikorwo makinya ma naihenya matigukorwo matacukio, makiuga uria iri ndiramateithia. Mũmbunge witu etikire oke arikie barabara ino na arega kuigua umuthi ni tuguthie hau hangi, na hau hangi ni kuga atiriri tuku make sure barabara ino ni yahingwo completely. Giri Fotera, Kameme TV, Jitagwo Nyambura wa Kiruba.
Aya naguo muingi kuma itura-ini ria Gatukuyu Gatundu ya Rugongo riu ni urendekithia gwakwo gwa ceceni njeru ya borithi oro ndumwe na thibitari thiini wa mugunda wa muingi wa eke 1.8 na uria maugite ati uri ugwati-ini wa kwigwatirwo ni turia nime kurerikana ati mugunda ucio ukoretwo ukigucanirio ni githei kimwe gia kahua atumia nyakenyua na oro ndumwe na muingi na ngucanio ria yorotetwo hari kwigucia hari uthii wa na mbere ria itura riu. Mugunda uyu wa eke 1.8 itura-ini ria Gatukuyu mwena wa Gatundu ya Rugongo niguo ukoretwo ukigucanirio ni muingi githei gia kahua gia Gatukuyu na gikundi gia atumia nyakenyua miahu ino yothe ikienda kwigwatira kuratuika mugunda uyu watengeirwo waki wa thibitari ya mumu itura-ini ria Gatukuyu o undu umwe na kwandandura ceceni ya borithi ya Gatukuyu na waki wa thukuru. Aikari maugite mugunda uyu ni ukoretwo ukimererio mata ni andu matoikaine makienda kwigwatira makiuga manathatia njama ya uhami waguo mahinda matiganite. Twina guoya tondu ana wanageria kwigwatirwo no ndu ucio gathii uguo gukirema na riu nitukinyirite na tukona mugunda uyu ungika ati no uthie na mundu binafsi na tutingienda. Matongoretio ni Margaret Wambui. Aikari aya maugite Gatukuyu ndikuraga kumana na wagi wa motungata ma thirikari makiuga gwakwo gwa ceceni nginyaniru ya borithi ni gukumahe kihuruko thutha wa miaka mingi ya mitangiko o undu umwe na gukuhiririo ni motungata ma urigiti thibitari njeru yakwo. Nde mugunda uyu watukuririo ni thirikari twakirwo police station hangioneka thibitari tondu twitaikaria Gatukuyu tutire thibitari ona tungirwara tutwaraga ciana citu kundu kunene twakirwo thibitari kiria thirikari ingienda gutwakira wagiringane na horo wa borithi na thibitari ha consider na horo wa nathari tondu koretwo ikorehoteho miaka iri. Rekodi cia ministry ya migunda ironania mugunda uyu ubatie gukorwo ukiramatwo ni thirikari ya Kiambu na watengetwo niguo gukinyaniria waki wa thibitari indi gikundi giki gia atumia nyakinywo makauga ni maheirwo mwaka-ini wa 1979 niguo gukinyaniria waki wa nathari itura-ini riri. Mugunda uyu ni ukoretwo na atumia maugire ati maheirwo ni ngengi wa muigaine tondu ni mamuinagira makiheo make kana nursery school. Mugunda uyu weko sachi ni ugite no wako thukuru borithi no inenehe tona thigari citu itwikite cia kumaingiriti tondu ciakorwo kwigathie guku rino to iko stable. Matongoretio ni Agnes Jerry. Atumia na athuria akuru maugite makoretwo makiugitira kuma maheo na ni makoretwo magietha taito yaguo indi matire marateithika. Ndio tutingitikira mugunda ucio thikoni ni tuhandirwo na ni tu mugunda witu 1.8 na he ne hare borithi na borithi tutire na thina nayo. Riu muingi uhoete thirikari gutuithania ndugamano yaguo riri cifo itura ri Thomas Ing'ethe haririirie mucemanio tariki 1 mweri ukite. Mucemanio uria ubangiirwo ukarehe kihonia gia gutura na njira ya gutigithukania mugunda wa thibitari na wa githei gia kahua. Ungiuria thirikari tondu thirikari iria iho noyo yari kuo iuke tuteithurane na njira ira tuteithuranire nayo. Tungienda muheshimiwa witu Njoroge wa kururia Elijah Njoroge wa kururia oke atuteithiririe tugie na police station tugie na thibitari na oke one mugunda uyu ni wa mana ni mugunda wa thirikari. Kuma itura-ini ria Gatukuyu gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u. Tugithi na mbere nao anyiti itemi thiini wa ruhonge rwa wendia wa migunda ni mareganite na riendekithia ria gutabania mogaruruku thiini wa watho wa migunda na niguo kugathika gicunji kiria kirabatarania kambuni ciothe cia wendia wa migunda ikaneaga ciringi milioni 500 kuri bengi nene ya CBK mbere ya kuheo marua ma kuruta wira uyu. Onjoria maugite ati gicunji kinene ni gigukorwo kia mbeca ici ni gigukorwo gikimaherithia ithenya-ini riu magatabania makauga ati no mogaruruku maria mendekithitie thirikari ibatie gukorwo ikirutithania wira na anyiti itemi aria magikorwo magiteithaniriria thiini wa sekta ino. Joined towards the proposed bill, though we can call it purported because we have not seen it anywhere in the schedules of National Assembly or anywhere, but because we have seen it through the media, all we can say is that it's a punitive bill, and I think it's a knee-jerk reaction to some issues that have cropped up, and I think our government and our people need to learn not to have those
reactionary moves, because telling people to pay 500 million, I don't think people steal because not because of they don't have the money. The issue is the issue of integrity, and I think what is needed is the issue of regulations, which we are welcoming as RESA. In fact, the reason why we came together is so that we can have self-regulation. And what I want to tell the MPs who are bringing the bill, that we are not running away from regulation, because what we want is a regulation that will favor our clients, that will favor our members, because we are the stakeholders in the real estate. So anything concerning land, we are supposed to be consulted, because the reason for the real estate association is to make things work in order. The recognition by the MP and other members that the formation of the association may look weak at the moment, but I want to say self-regulation is the best thing that can happen in the industry. When we see RSK, Law Society of Kenya, they self-regulate. When we see KMPDU, they have also come together and have formed an association to regulate themselves. Even ourselves, we may have just started as an association, but the long goal is to have regulations that can regulate the industry. And we can even propose some, and I know we are working also on a bill that we can propose to the parliament, and they can enhance it to make it a law that can help regulate. Tuthie na mbere na maafitha ruhonge rwa EPRA rodumwe na ruhonge rwa DCI ni matafanirie mungururio matura-ini ma industrial area rodumwe na Kariobangi North guku mucii munene wa Nairobi kuria mahingire ceceni cia wendia wa maguta rodumwe na gas iria citakinyanirie ikiro rodumwe kana ningi tukiaraniria na aikaria mene no matura matiganite maugite ati maraikaraga na haho ni undu wa mitino iria ikoretwo ikihanika muno makiria ni undu wa gas. Mutino wa gas uria wirika kuhanika ica ikuhi itura-ini ria Mradi mwena wa Embakasi na gucungiriria ikuũ cia andu matanyihiire atandatu niguo utumite maafitha a ruhonge rwa EPRA orundumwe na maafitha a ruhonge rwa DCI kwambiriria mungururio matura-ini ngurani ma tauni ya Nairobi niguo guthurima cienderio ciothe cia gas na maguta. Thiko nini thutha ucio aikari a Kariobangi North ni matariirie uria marahonokire gikuo thutha wa rori ya maguta gututhuka hakuhi na haria mahuragira biashara. Maguta marehirwo na maguta marehwo magikirwo na haria ni kwaruta wira riu nirona giki ni kinyuthi na ni saruni riu tutingimenya uria wakanganire tutiwe kana wagucirio ni uyu wa broad dry tutiwe kana wagucirio ni wa kinyuthi no uthitukira twithukire busikiu. Nilisikia tu pipe ya mafuta imelipuka mara moja pap. Wenye walikuwa wanapita iliwachoma. Yaani ilikuwa inaangukia kila mtu mwenye alikuwa karibu na hiyo moto. Chenye ilifuata mimi ni kujiokoa kwa ile dirisha ilikuwa karibu na mimi nikaanguka nje huko. Tayari ilikuwa nishachomeka mguu. Kurumirira mutino uyu maafitha a ruhonge rwa EPRA orundumwe na DCI marokire gutafania mungururio matura-ini ma industrial area na Kariobangi North kuria mahingire cienderio ciothe cia maguta na gas iria itakinyanirie ikiro hamwe na iria ciakitwo hakuhi na micii ya andu ikinya riria riyukitio ni aikari. Ici uguo ni ngiuga iria cie barabara-ini haha uguo hakuhi na andu nie njugi aca mekirwo riu tore hari uguo raunda handu hena bathi haha ni bathi iriku iho Badilisha biashara ama kama ni kuweka hiyo biashara anunue shamba mbali mahali penye siko wakaazi aweke. Kurumirira muhatikano wa andu icagi-ini ici aikari maugite maikaraga na wagagu kuona ndagika o yothe mutino no wiyumirie amu endia a maguta na gas matirumagirira watho o wothe riria marahingura biashara ciao. Tuko karibu na hii ni petrol. Sasa unaona tu tunaomba Mungu hii kitu ingelipuka sasa kwetu mngechomeka. Sasa ni Mungu tu juu pipe tayari ilikuwa imesharuka moto. Meha kuningiona ciana citu tondu turikaria haha matigagikorwo na mo ciana citu ciagioka na haha ona riu ngioka haha ngukite okurora mwana tondu akigua ngari ri na ndi haha thutha ri amenye gukanyukite igua thirikari ri haha. Maafitha aya ni matanyitwo kuhura firigisheni matura-ini mangi guku Nairobi niguo gutigirira aikari matiri ugwati-ini o wothe wa mitino ya mwaki.
Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Aya tuthie na mbere na andu eri nao nimaikitio ngono kaunti-ini ya Kirinyaga nao ni thutha wa kunyitikana maiyite mai na kwikirira mai mugaru na watho. O ni kurumirira mungururi uria utafanitio ni thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kugerera kambuni ya utambia wa mai ya Kiko hamwe na maabitha a borithi aria matigagirira ati mathai-ini kana muthia-ini munene ruhonge ruru rwa mai rutinakorwo rukihuthirwo oru kuringana na urugamiriri wa mai na thirikari ya Kirinyaga magite matigwitikira turia nime tutu tuthii na mbere na guteithika na mai ma Google. Kambuni ya Kiko ikoretwo igithii hathara kumana na mai maria moragira hathara nene gicogirio ni uici wa mai kuria andu makoretwo makikirira mai mugaru wa watho. Hindi ya mungururi uria utafanitio ni thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kugerera kambuni ino hamwe na maabitha borithi ya kugitira mai. Abitha munene ruhonge-ini rwa mai Peter Murimi akiuga maigirite matura-ini kuhitana na andu aria makoretwo makiiya mai. No matingikinywo ni mai ugakorwa kwi andu mena illegal connection. Kou nikio tukire guku na ara tungenda kwira andu ma Kirinyaga rekei tutwike akunywa mai the right way. Na the right way ni haria uthiete thini wa company uka apply mai ugatwika no wahewa mita na mai maku magatwika mitand. Murimi oritie muingi wa Kirinyaga guthie gwi kambuni ya Kiko makarihira mai niguo mekirirwo na njira iria yagiriire niguo kunyihia gicunje kia mai maria marorira. Kiko isabaga Kiruguya igaseba mwena wa Ndia na igasafu mwena wa Mwea. No njuria andu mothe matwike maku make sure mai mao ni mitand nigetha tutwike nginya aku reduce non revenue water. Murugamiriri wa kambuni ino ya Kiko Efantas Maina augite marate gicunje kia 48 hari 100 kia mai kugerera uici wa mai na makoro ni makiria ma ciringi milioni 150 undu uria ucogirie muingi kwaga kwamukira utungata wa mai ukinyaniire. Ni tura commission the Kiruguya Kutus bulk water supply area ina capacity ya 30,000 cubic meters per day niguo andu aria maranyuaga mai na rationing matia ucoka kunywa mai na rationing, and in partnership na county government of Kirinyaga hamwe na Tana Water Works Development Agency ni tuthondekete proposal ya last mile connectivity kuensure matura-ini maria ma Kirinyaga makoretwo matari na system cia kumahe mai matheru ni tugwika extension cia miberethi matura-ini macio. Agitongoria firigiceni ino munene wa borithi ya kugitira mai John Kamau augite no nginya andu marumirire mawatho ma gwikirwo mai kuona maratwara hathara kambuni cia mai. Kuna mwingine anaweka maji anaelekeza kwa migomba ya dizi. Kuna mwingine anaweka maji anaweka kwa sukuma zake mpaka maji inapungua. Yule ako kule chini anakosa maji. Hapa tumeshika watu kadhaa. Na kama wewe unaiba maji hatuja kupata leo na kesho kutwa, tuko hapa bado. Anybody kana any community water project ira supply man domestic na te registered na WASLEP, that is illegal. Tondu andu amanyuaga mai direct kana kia twitaga raw water na mai raw water ni makoragwo na germs. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kiruguya kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ mĩarahuko ya mũthenya wa ũmũthĩ kũnyitana na ithuĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa mohoro gĩtaũra ũndũ ũmwe na tabarĩra ya ndurumeni matũra-inĩ. Tũgũkinyia hau nginyagia hingo ĩngĩ tũgũcemania ũgĩe na mĩarahuko mĩega. Niĩ njĩtagwo Gĩcimo, tũgũteithagia na Nyambura mwarĩ wa Mũca ũrĩa uma mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Ũgĩe na mũthenya mwega.